Altså, hvordan kan det være så varmt i et land? Færdig mor kan bo i det her land. Hun har sgu da altid heddet varmt, har hun ikke det? Jo, det tror jeg nok, hun har. Vi er i Buenos Aires. Det har vi da ikke talt om, har vi? Mor er virkelig her. You are Anna Skarsman. I recognize you from pictures. Yes, I am. Yeah. Hey. Oscar. Nice to meet you. Ja, skål. Jeg er glad for at se dig, skat. Ja, vi har jo mødt din kæreste. Hvad? Ja, Juan, er der andre? Han var nøgen. I'm Juan Diaz. This is my girlfriend. She's not my mother. Han ser mig, Christian. Forstår du det? Vi har fuldstændig fantastisk sex. Har alle hernede taget en klichépille? Hvad? Ja. Årsag til ægteskabets ophør. You've been screwing my wife, and that's the reason for the divorce. Screwing? I'm a Catholic. Okay, it's love. Yes, Julio Iglesias, I know it's love. I challenge you. And the challenge will be about Anna. Hvad laver du? Hvad er med? Enough is enough, be a man. Super classic. Shut up, for pokker! It's only football! Absolutamente incapaz de comportarte como un adulto, ¿ah? No hablo Spanish. You give me your money. What? Money. And your shoes.